Ini penting saya wasiatkan. Tapacing mana ngi jolo iro de piga andre haram ni maka de nabi talaman akalal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania nigi tau manre andre harap 40 sona 40 wanina de mamakko ijolo pa namole na linga ngato nasa mali je nang kau nak kapau-pau di nak di pak guru makoron tapau-pau bawang maka nabi tamanil kayu. Siapa yang mengotakkan ikut tadi? Enakkah liman kada saya ya Rasulullah. Akan asa nabita sahabatku. Ia tun nak mu baca nasabari lawitai malaika no polri lagi. Make daca tak ia tun nak mu baca napa nak kiri pe marewa lori pong Allah Taala nailaw doang ko supaya itari may sampajam. Angkat tu tau dioi nabita sahabat tapala ia senayro aja no podangi tasapa bani niga tau dioi nabita tapala ia sena insyaallah dia nabuta matata berakat nih dia tak kacamata kota apala ia tu nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah ia watunna mate nabi tak dimandikan dengan air sumur Gars. Ia wattun nabosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah, air itu mengikuti air hujan. Nah kenro tati si tati wedio na nabita, maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masjid sinin na onro puren onro tappa wedio na nabita. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya namosi botolo aqua mitale tabawe rewa bukan hanya air Sam-sam yero we bunge na pake nabita we na ipake yale na rekongka keluarga tali sulori pamasena pong Allah Taala tapasi campur we dio pacapuran itu barakan ya kongka nana madari gangguan tapi nungangi angkat tau pandrita rampe maka dia ku ia tu air sumur gas ninu nanae kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakan itu air sumur gas itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Cuma kadang-kala kita air Sam-sam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakan itu air Sam-sam nabita mato. Sabak watunna melo ipam meraja nabita laipui arona. Napayala jantuna naipatamo koside onrong yang di dalamnya ada air Sam-sam. Maka dia tahu pandrita pasyariat laibisaiwi atinna nabita laibisaiwi jantuna nabita ko pasyariat iya ko pahakiki de maka dadena mungkin ibisai atinna nabita nadena macarepa gitu. Natinna nabita mapacing iya mitu ni bisay ko macarepai nadegaga dosana nabita denang kanan nama-nama masalah nabita hatinya nabi itu dijaga oleh Allah memang dari situ nurnya jadi makreto pandrita pahakiki nabali tania jantunna nabita bisay tania atinna nabita bisay melomi ipak baraka we Sam-sam jadi yalengi kesempatan gesay jantuna nabita. Makanya air Sam-sam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabita. Air Sam-sam itu ko yinungi na soriki. Kenapa? Karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Etita nih gare Hajar Aswad. Ya kan Hajar Aswad batu hitam. Yang awalnya itu kan batu putih. Batu pole suruga maputih. Tapi nasabak marepa ina bau tawe nagesa maka resonansi dosanya itu pindah sehingga jadi hitam. Ya itu niasang Hajar Aswad batu hitam. Padahal dia tu biasa batu yang putih. Namoje baju putih kotoli nagesa tete mabolotto. Makiro imak kumatiro batu dosana tau mak bau itu sehingga dia menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi tapahang ya
maka dari nigi tahu bau oko Hajar Aswad itu sandrawe-rawe papada narekko na bawi limanna puang Allah Ta'ala nasaba iya tu pasel limanna puang Allah Ta'ala kolino nyana tu ampai maka de kolawi maka telo mak bau kuma batawapai tapi kene denang kana bawi nabi ta Hajar Aswad na de gaga jamaah haji bawi itu betul itu pura ni daun nabau nabita jadi makanya itu pandrite tanya Hajar Aswad yang mulia tapi gara-gara pura ni nabau nabita sehingga batu itu dimuliakan. Nah apa ia kene makamu Ibrahim nabau nabita ya tu nabau jamaah haji itu makiro. Jadi itu penjelasan para ulama berkaitan dengan Hajar Aswad termasuk kan konabita masuk oleh bolana kan ditutupi awan itu kan kita pendeta Buhaira itu maka dia nabita joka angka alum macuri supaya tak tutui dia nak kena cahaya mata sok maka dia itu pendeta bahakiki si tongan ya nabita lai jagaiwi matan nasoy tanya nabita ijagai matan na miasoy na jagai pung Allah Ta'ala apakah cahaya na matan nasoy langsung gesay si gesa watak kalian na nabita hancur matan nasoy karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad ya seinurna nabita na ya nurna matan nasoy na ya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita maka matahari akan hancur yan na ito nakadataw pandrite itutupi awan nabita supaya dia na hancur matan nasoy itu jadi barakah natu nabita itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian ironna nabita kama kenaki di bala dadanya pas satu ya ruku ini iya na hakikat na jenne iya na hakikat na jenne apa iya tu jenne dia nak bisa dia tidak membersihkan wudu itu tidak membersihkan tapi wudu itu mensucikan. Paham ya? Jadi ya tu jenne dena nak bisa mape pacing. Si salah ya. Makanya kau gamai patu bahasa an-nadhafa, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya kau makadai an-nadhafa paci carepa. Ya natu naite mata. Ya kau makadai at-tuhuru berarti hakiki. Ya natu jenne ya kumakade atas kia ati ya kumakade azzaka waramparang harta talua apa pacinga pacing carepa paci hakiki pacingati pacing waramparang ya nadena pacing ita ya pa na sampajang denule madeceng namo pekko bate na solli na denule husuk ya nade nama pacima nanginya namo makana Allahu Akbar denulai tega galese mu ko pura iya ta pacingnya pa iya na tu ampai jenne pa bu nareko ta ko pura ki ma jenne na to leja taimanu atau gesaki taimanu dena batal jenne itu dena batal jenne demi na wadingi masampayang nasaba anijisikan ni makanya kau pura ki majenne tale jatai manu tabi saibawan ni aro najisi aja na tak jenne peman nasaba de na batal jenne tak demi na wadi to masampaja nasaba anijisikan ni megabu tu tomato tariolo ko mangaji bi natako pura majenne nale jatai manu na salamu ajenne pema dena to majenne iya ni ratai manu eme bisai apa dena wadi to masampaja kong kanaji sio kota kalewe tapi dena batal jenne mutanajjis mi asanna iya na tu ampai kong katau perlu ya biasa pacio anakna pacio anak na lo masigi masampaja napa pempersi biasa kan apa pampers iya ro pampers na kereko pure teme itu nanae maka anak itu mutanajis dena wading ges sakoto masampaja nasaba angka najisina
pada mo ikong kataw mato. Toliteme ta cede-cede. Biasa ka makoro to? Caw ni kare na. Itu. Aga jero nasangi cawa-cawa ya atau aga biasa dena na nulet tahangi biasa ko rokoi atau suji madaring ka masu iya ko dena na terkontrol makoro alaki apa iya ro kapase tapake tutui napaki masalara iya matu ko pura ki majenne na tako masu itu dimaafkan. Nah sebab memang tidak bisa terhalangi aja tak ada masuk silo si kimajene masuk sede dimaafkan karena memang penyakitnya. Cuma kalau kimak berejama aja tages seyerotek ke sida peta. Nah sebab mutanajis kini makiro tabahan ya. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, jadi koni sunnah masalah itu betul kan ada si depe moki tapi boleh kada selesai kecedek karena kita dalam keadaan mutanajis tapi dimaafkan nasabak lasatta memang tapi ya komelo ki majene onaro tapacingi jolo lepas semua pakaian yang kena najis itu kemudian dibersihkan baru pakaikan kapas baru dipakaikan celana ya. Setelah itu kok matangangi peroko nang kemas sucede itu dimaafkan. Nah, tapahan nih. Dito pagaga ko di. Iya mi mate kare. Kemudian iya naro nak makadaka pasang laipue arona nabita pasang iya. Maka daya kotomelo mas sampajang pacing mana ngije pacing watakale naji pole di sini na najisi paci hakiki nasabak jenne itu ampai kotomak jenne tanya je ti ya macarepai bisai ya pak kene ya ro macarepai magi tanya ro nolai tai si bawa nolai teme bisai kotomak jenne 5 emi nasabak hakikinna jagai bi ya 5 he ya mega dosana terutama Pak Jallo itu 5 HP iya mega dosana tu liloban relokana layase ya magala masere iya kemudian ya kotomak kalimomo katimu lillah kemudian kotomak julu mata kan mata kemudian ia ko isapu ure pikirannya ia ko do cile ka parengkalinga ia ko ajewe joka ia narui pacing ia natunang ka biasa patareka makada jenne taluka biasa tangkalinga di nasayasanya te jenne taluka ia ko tomak bisa 5 tomak bismillah jolo napa tomak bisa 5 pure ko bisa 5 kiro tapayat to kami man niati tapacingi pol 5 ku pol resinina dosa-dosa watungkai si bawa de watungkai dicuci yang kedua kalinya pun talingi cahaya baraka ia 5 ku dicuci yang ketiga kalinya tamudahkan ia 5 ku untuk senantiasa mapigau anu madecin ia nariasang jenne ilisari pak dong namo batal jenne tak dek to na batal barakah ya na riasa jenne taluka apa iya ko ya mitu mak bisa 5 maka 5 mo dek to ka beda na ko dioki na sa tapan rita jadi yo poko maka 5 mo ki ta jagai bi lillaku aja na berek kada masalah tapacingi pole di sini na dosa-dosa engkai pole lillaku tapancaja lillaku lilla si mata engkai masikiri la koridi puang makiro iya kotomak julu mata na tajagai wi pakitaku puang tapancaji wi bercahaya talaga dosa-dosa pula di mataku iya lo iya naro pak doang nge ya seteluka iya ro nak mak julu mata wat disabatal nah apa iya nang katau biasa kaya itanai pak bu maka dapet ko carana to husu ko sampajang estas magi aja ko to pura na soli na pamanang imubak angkai sandalaku korong kai gunci na pamana ni nang kami matose tabu iya ni roja mana pura pikata beret tenangka
Iya, ang kami mato setan itu tugasna. Apa pada lihat tu ibayati balisi natala ni mato ang tanah. Yan ang kataw pura kawing ang kanaw tu suloko tu. Ni gasanna. Dasin si bawa dasima. Iya na pura buat kita. Jin yang menjaga laki-laki namanya dasin. Jin yang menjaga perempuan namanya dasima. Ijanci memato. Iya komulle pasarangi tu tau siya lebih nengange. Lau pasangi mahkota ulummu. Iya na tu dia na paja na papangewa. Iya na tu ampai madari tahu yang macanti ini tabali bolana na bainena. Iya na tu setan tu. Iya, makanya dalam agama disuruh menundukkan pandangan. Iya, aja nak kada ya ku yita mo pipa mula baraka mo pak. Kedua pindah padosa denak ko. Tundukkan pandangan, komeko salama. Iya, ika makiro. Tapi je makoko amareji. Apa de sini ta ya lolangi ko si HP. Ika makiro. Iya, naya HP di setalopo je. Tapi ini minonro itu ya kota pakai untuk komadeceng ya kota pakai komajai cecawali ya tu HP wat di makasola wat di toma pedece ya kota pakai mangkali ngacara mamakanja tapi ya kota pakai tipu itawe masalah ya makiro. Jadi di minonro mega tahu maka pak balia HP maka dia pak balia tahu maka tanemi HP pak balia iya ko HP aja kita pau ya to na pau dan ne makutiha ini minonro ye. Kemudian pasangon na apa to iya to na tu ampai maka dana bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pau kasalasa layalin. Ya sakarang yung kunabita taude na sewa dan naliwang italong aso. Iya, jadi ako meki si sala dua ngaso na. Aja naliwang italong aso. Nak dampang mo pagamay ko syeso dua ngaso. Tapi makin nabita aja naliwang italong aso. Nasama makin la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa. Lebih dari 3. Iya ko siya soy makadade pa ule madampang ustaz na iwani manaje wa pangewang natarima mo pagaman ya ko makada isang adiwan ni angat tani nasaba iya naliwang italung aso itu nasakarang ni agama sakarang ni nabita jadi ko to si sala dua ngaso na iya na marepa podangi itu di jamaah umrah komekilaw umrah aja jolo na yaro turus koporta imun ripi lauki jo sapa yaro tetewe si salah lauki siya dampengang nasaba na moloki makka na reko si salah kita melo siaray nabita nakada nabita tanya anggota aku iko nang kataw mewa si salah na puro ko podang makadalaya hilulil muslimin an yahjurahahu pau kasalasalayalin ya naliwang italung asoy si sala ko deu tarima ko jolo rewa ko jolo ko romilo adam pernah pawa ding itarima magan 32 juta di ibawa na pada ditarima magini kira-kira iya pai ko jamaah umrah aja jolo tendek lo ki jo sapa ya rotewa si sala ro telo ada siya dampak-dampak yan na tu ampay makade komelo ijo kata saling bersilaturahmi aja na yero rurusu aga mo surama tu aga mo cangkiri pernyawa aja na makamay kay balo ko Jakarta aja meki mali aga ko may aja na nataw rusu yero imon ripi nasawa kapang apalagi ko tolono ko ro macan na ni matawa pa labbaik Allahumma labbaik nakana po ngala tala lalabbaik kalak dega gamuli ko lokoy magani. Ini penting saya wasiatkan. Tapacing imanang ijolo iro de pigaan reharang ni maka de nabi talaman akalal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania nigi tauman re andre harap 40 sona 40 wanina de tarima pak dongan Muhammad Rasulullah. Iya. Namanya tiasa andre harap pak tomak balu na tomak bal harato ya tu. Iya, mak balu waju ki kada siapa juta 150. Nasawa diga 100 nasai dia nadapi modalana dia pagau saro.
padahal kan naro nasaro sisa na melo made teh nasa ye tala ni pale mula balu. Iya na nyasap pole beli be. Iya ku iya naro na di ero tala ni napataliang ngandre mana sasi jemu. Iya. Maka dia nabita kasih lesi hadisa naro nigi tau mali pakaian 10 dirham naliangi asera dirham dihalala si di dirham diharam takko napake mas sampajak agana sa nabita deni tarima sampajanna dena kada nabita dena sah maka ni deni tarima apa ya tu sampajange telu nomor sidi ipigau nomor 2 asah nomor 3 itarima itu aja kere jadi ipigawi deto sia tu kai tarima sampajana ko na jamai jadi ipigau asah itarima angka sampajang ngesah tapi itu diterima yana tunasa nabi ta maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya denenre ko lagi itu bahayana. Jadi itu sampajange Pak dia nama gampang. Iya kok asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makan asa rokok 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, bersalam. 5 mi baca wajib. Ku sampajange. Jadi aku mas sampajange yaitu wajib 5 mi bacana wajib 5. Kega Allahu Akbar takbiratul ihram. Fatihah disebut Fatihah di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian syahada si bawa salawat oko tahiyat pecapurangnya beresallallahu atau iya milimai wajib oko sampajange ko baca tatto mangoloko Ka'bah tania baca rokok tania baca toko pole rokok tania baca sujud pangkau kemana mi rogaraka mani jadi ya tu wajib ko baca 5 mi Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, bersallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 eta suruh di masa pajang. Kecuali deh pana pala iya 5 eta suruh di mate bawang. itu iya ku iya rodena pala ya Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, bersallam. Makundru tau kan? Iya. Makanya ketu mas sempajang, na dena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar purero ka doi tita ya kodeta pala ya juna tabacu sunnah miya tu sunnah ya kodeta bacai de mita lolongan ngapalanna iya ke doi tita siaga tapala doi tita bu jadi na 10 tu pa doi tita 10 pa napa cerita apa lah? Kau pasal 10 telu deh. Kira-kira aku deh na cerita apa lah? Nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu 1. Oh. Kalian maka memang enggak nule 2 napa lah? Yang kedua inni wajjatu wajhiya lillazi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id bainnya ya memang makia iya tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila dena puluk ko meraja dena puluk ko matangami masampajan nabi tenang katau terlambat tama jadi pura dikata derek nabi tapi dia pernah baca Fatihah nata langsung nyero Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila napa mameko na denang kadi pak guru kada baca yero sahaba mameko maka aja nak kata lelak bacaan ya to terlambat ya to iya pura mak beresalan nabi agana sa nabi pas pura mak beresalan dena sikiri maka manil qail niga yeron na pawiro mamako iyolo pa namoli na linga ngato nasa mali yan ko nakapau-pau di na kani pak guru makoron tapau-pau bawang makanya bita manil kail siapa yang mengotakan ikut tadi enak kaniliman na kada saya ya Rasulullah agana sanabita sahabatku
ia tunna mu baca nasabari lawitai malaika no pole rilangi make daca tak ia tunna mu baca napa nakiri pe marewa lori pong Allah Ta'ala nailaw doang ko supaya itarima sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja tuliro na Pak Bukar Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wasila na pernah baca ini wajah tu ya baca ngi wallahumma ba'id baini. Makanya iya ro kota terlambat kibu iya naru ta baca napa ma baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa tak curi ni mang? Cindi doa itu cuma ini pasti sambung itu Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Ini wajatu makanya itu ini wajatu ke koyae Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Ya kan makiro. Itu kuncinya. Jadi pisamuya sange ibtitah. Ya sangi ibtita pak buka ya kongka gaga melo ita mai ibuka ijolo apa dia itu tama. Makanya doa ibtita itu adalah doa pembuka aja to sinadeta baca aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim tahu pas sampai kunru ya tuh asaka sunnah itu tapi ia kota palai rogi ki kodeta baca. Nah sama iya tuh nas sikit dangi malaikat na catat. Jadi makan jalan ada tuh bacaan ya naro tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka lalu iman tasapi. Iya kocit di misura muapala. Degaga surah muapala selain na Fatihah. Fatihah bawan na baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah namu ala pangupu jadi baca ni alhamdulillah kedua iya lo pangupu ni kau deka mu apa lah lenge onro lomona ya sengi sampajang pak iya tu surah imunrina sampajang imunrina Fatihah sunnah mitanya wajib tapi angkat tapi nah si di huruf tabaca lalan nak orangnya koto mas sampajang 150 apalan 150 ciri huruf maknani bawang alif lam mim siaga nih alif lam mim telu huruf berarti telur ratu apadatu 50 apalannya itu napai alif lam mim baca maknaki jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf 10 serah huruf nakali 150 jadi yana tu ampai maka daya komeki mega palatta koto mas sampajang palamperi bacaan tabaca 20 na aya na perokok hais mega maka ibu deni apa lah magampang inna atayna tabaca ke 50 na siratu na tu 50 aya ketelua ya inata nato tabacanya ke 50 nasabawat itu yula si de surah dalam sholat wadi yula gangka ke 10 siti wadi yula gangka ke pitu boleh kulu Allahu na kutu tagan rusu maka da kulu Allahu mi wapala iya tone roh tagan rusu iya tabaca ke 30 na paki rokok na makan itu ya ya aja tame malah saulu aja mau taladai maka di mata tes dapet itu keluar lah berasa di negara Rusia itu gitu. Tapi ia tuh kata mas sampajang mas tingkah lapalang dena wadi dena lapalang makanya itu namanya rukun kauli rokong berarti wajib kauli nalapakan lillah Allahu Akbar pakai lu inti makoro aja akbar Allahu Akbar di makanya itu pandai tepat pikir Imam Tasyafi to ga Imam Malik to ga Abu Hanifah to ga Ahmad bin Hanbal to makanya sinin na tau mas sampajange na dena keda timunna dena sasampajanna na iya makaya ga Pak Allahu Akbar
Allahu akbar. Dega ukko milalang ngatinna. Ade, dena cocok. Jadi nalapaka palillah, jadi masau-sau. Alhamdulillah. Pakai di timutta. Yana tu nakada nalapaka ngililla na sabak lapalang, natatonga ngilan roale na sabak pangkaukang, natattu iati na sabak peringerang. Iya rotaluero, napaya sasampaja. Apa iya ko baca mi bawa tu da mi bawa Allah par kami rahmatullah. Dena sampajang masik kiri mi sanna. Ya to si ko tu da mi bawa na pemaringerak de daga baca tapakkoro mi sanna. Ya to si ko roko suju de to ga baca de ga peringerak garak badan mi sanna. Itu ini mani agama tajama. Iya ko sampajat telu lepak lillah peringerang gerakan. Iya na tunang kata ya sampaja kunasa cica cuku cica cengan ajaji tanya sampajang itu tapakkoro miasanna. Tapi makadai nabi tak tahu tapakkoro si jammi tapakkoro masarolat bi inanya mas sampaja sunnah sisa burakan. Tanya sikir ko sikiri kak nalepaka lillah. Iya rode tuda mi meringerang-ngerang lauri pong Allah Ta'ala ni ngerang-ngerang manang ya tasalana na nawanawaiwi kekurangan na agan na komenas sabari na takok masara nyawana macabe lauri pong na tiasa tapakkoro. Jadi akong kataw tama masige pa nasapa aliri na sanre-sanre makapadya-padya makona nawanawai do sana aja takkan ang kasya tumatindro de wadi jaji yase ya palan na idi sabaya ko to masampaja din rulek kala apa si jammi tu da makoro si saburakan ne jama de panulek kala palan unrotan rena apalan na itu tau si sumpungnya atinna si bapong Allah Ta'ala. Iya aja takkan ang kasya tu latindro ang kasya tu pasapa aliri de aja kama tau si cawe kan natinna hudurul kalbi macawe atin nalori pongek sehingga dibukakan rahasia-rahasia. Iya tu mega nak gurito matotta riolo pangolongan na toati at pijepung. Iya tu napake. Makanya biasa kau memang pamula tu biasa nagatan na pasana. Dia na tahangnya rumah kada supaya dia na tak ganggu na pangoloy atinna ya ko sibat tu nasa dinapay na pamulay. Iya na riasa makadatan na ya mapamula po ng Allah Ta'ala. Iya, nasaba de gaga paringeralya ni ngerak rilene pun na masjid dibi atay na pung na pamulay. Aja na natawi ta suruh. Idi na tapakuban niro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ala sayidina Muhammad. Tilaw ni baraka na ya tapangol pakanjaki ngolot tarampan na nyawana. Napa itu mangolo dari pung Allah Ta'ala nampai pamulay. Maka gampang. Aja na nasanre ta suruh. Iya rosan roy makalete tahu acca magina sa tahu acca apa tahu bodoh lo makutana itu cuma kata iya tahu bodoh itu lo makutana sampai makana tahu acca. Jadi ini nah apalagi kau mas sampai sunat don raka na deje tasa kami makana pada jokai pada dale pada de nako aja na tumabela angka tahu pak si jokang si gandeng si di motor nak kaduai lau mameng pada papakinan renena pada tomela toto si gande topa si sana nak lempar ci dito lima gatta ci dito litaka janda dena pada dale aja takada ya nanti ampai upoda tahu makada de pada sapa ko jama-jamang aja nasi matai si dia jama-jamang pada sapa ki maka do mak balu-balu bepa ka iya na malomo-lomo dale kuya na to tapan nanunga namo mak balu baju aju te mak balu aga aja na tarubai maka apa ga tau ni te mak balu apa mak balu apa mana ci di kampo mak balu apang aja pada lele te dale ta dena pada manang pa bu dena pada iya tu nak kena tau pandai te aja gi mu pamulai mu madeceng aja lalu musalai angka ya jamaah ko pa upodak iya na to tapan nanungang awalna kan ka jamana pada di maka na mabalu-balu bepe na madeceng sisa na madeceng mabalu motor na papisay mabalu bepe bangkero mati itu na sama magay wa itu na dale na pulok kiro iya tatutu wa itu na sa baraki
mati itu capakna kenri melolona dia mati. Yo buko tabuka matar ya tabuka mati ya pada kong kabai ni sari to panno ni bae lai cabut ni dinamoe maka da panno to ni mati ya tu maku itu ya natu nakara to pandrita agi pun pamulai mu madecek ya tu mu pananungang nasaba ok kometi tu nataro itu dale pu ngala taala. Angka itu to mako tu pak balu-balu lada minen rek maka pak na balu tu tanana. Sidina tabakan ku Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Makanya sitongan na kaya ro meraja eka manasa sampajang. Ya ko ya babu kunci na ya ro. Tausahakangi sampajangnya jalalo tasalai. Ya ro bawang. Ya kong katau makada ro tumbalalin ro mudi kamu lolong aku dimisangin sana sampajang tapudangi makada tanya gapi palolong akong kana balang. Pak makate katau mah bicara mako tu nasa ko dimisangin sana sampajang makada ro bami tumbalalin ro makari guru takali sini tanya gapi palolong akong kana balang. Iya. Do, tajamai. Iya kuya na naisa po ang Allah Ta'ala makadasi ko metomi kemampuan na takku nisam. Naisa makadala cundek ki makwa mitapan. Tega aja na tani. Yang pati tajamay. Apa angkat tu tahu ya ko din najamay tayo pa ya manasa. Biasa upaw. Makade kong ka kepala desa din nakibwa lapora manasa langsung ko itikang. Yo po kong kalapora mo nupe nang kamasala ang kamoy paresa. Yo po ko degaga makumati sampajang. Iyan ang pura mo ijama ang kaya pangulongan. O kopi mata surimon rini podan nabita makana makwam itu kasih pakulian na atamu po. Ale na pamalingi syafaat. Yo buko dia ni jama makana mena malaikat batami masaya dia kan napigaw. Kan makir. Iyo buko ya tajami. Iyo ba kuncin na. Namo magare pata makatoje te gatau makana mana sampaja nasa gaje to marepalo dara itu marepalo pasai marepalo galungi. Agame matapigaw koloki galungi. Aga tasapa makada dalle ya kalau kita pasai kata sapa dan sadale itu ya kalau kita madara kata sapa na sadale salah-salangi je tu kapa manang kasibu ko murusu idale enapo malupai malekwe dale namun nami gare mestinna patuji jolo malekwe dale napa kalau masapa aja na dale musapa napa malupai malekwe dale napa ngatoro dale kapo ngala taala ali na malengi dale atanna. Masa ya rodale lo musapa na pemalupe malekwe dale urus jolo malekwe dale na kalau sapa supaya malome murunto iyo bukolo bawa mi jo kadena sampaja si ganrusu ya natiasa palalu dale maka palalu dale pak si salah si bapa sapa dale pada miko palalu manu si bapa sapa manu si salah iya ko pas sapa manu batai minolah ya nadena runtu irewa iyo poko palalu manu de ke ginolah patusan dalak na nasalai lari letu kono pokoknya tapi poso madari dua minatikan apa aja ya riasa palalu manu ya ko pasapa manu makanya jokana itu mega tu palalu dale pak bani teh na papisawi si ganrusu moi patas si biasa makwa gala tu tate sa plosi di deje ka lampu na motoro na si pangareng-areng tapi kita to ni gare de kan sororang ya na melo na menre takan chini motoro na ega laung kosoki na lamana sarona de na baraka iya coba gare ini penting saya sampaikan nih ya tiasanya dale ma baraka dale ya pun na itu iya karena masih kita alhamdulillah tapi syukur kimite masyarakat saya waktunya datang ke sini belum dipelapor iya napai biasa ya jama lantai alhamdulillah luar biasa tajagai masih kita tarosi aja nila pasal lobang sabaya tu ko masuk ke masjid ada pengen na Allah Taala di sini ini ibu-ibu loki mabere jama sampajang pagatotus tas mateng makun relo masjid iya kan nasa tu makun reyo ko na kamara na masampajang ang kami matohan desa na makanya bita wanita itu lebih afdal kalau di rumahnya sholat. Kalau di rumahnya lebih abdal di dalam biliknya pilal kamarakna. Tapi angka sambungan hadis saya ketika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang. Tapi ya rote matanya makun relo masih dia na baca capan hadis saya
gang kabama niya ro nabahas maka na makunre labi makanja koki bolana yang kedua koki bolana labi makanja koki kamarana gang kamaniero padahal engkau pasambunganlah ketika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang. Itu yang pai biasa makunre ye de nalau masigi pak cidi mi masigi de gaga lampu nama kai ke penjahat Yahudi mega arwanewe lagi terancam nyawanya kalau pergi sholat karena memang situasi tidak aman. Makanya wanita kalau sholat makanya koki bolana nasaba amangi bahkan lebih makanya koki kamarana pak dia gemitai makiro iya ko makoko apa bue ni game culiki dia nagaga natelo masige ma berjama tapi lawi pasair ralla lawi mak jogging itu lijek nampak dia nalau masigi tapi dia to gaga ko dia to gaga o ko mimero kampo ku make ke pak jogging iya perlu sampaikan ya loki rosi masigi magi makun raye nakadana bita sapna makun raye itu lebih masarolat bi kui monri yang paling abdal sapnya wanita itu yang paling belakang. Makanya tu makun rei ko masambu sapil la yolo mi dia nala sambu lomonri. Ia to siaro anewe yang paling abdal itu pertama imonri na imangi pitu tahu. Setelah itu ashabul yamin sebelah kanan. Jadi itu sak pertama ko telu kalompo imonri na imangi pitu tahu itu yang istimewa. Tapi aja to si tabarani la yolo ko dia namanya kabacata. Salah kami imang itu ditakrami tanya makanya tuh biasa tahu mangkanja bacano ko tahu mapahange takko batal ijenne na imange ale na maju tolay iya ko tahu dia napalo no kurulese di bacari mang itu lima kerami tanya itu kemudian yang berikutnya sabul yamin sebelah kanan tapi dia nawad dia ala standar dia rumah kedalau kana mana nih de iya mi ko masih jaki angka ya rejo tali seri aja nata kadai majani ya sebelah kiri de pertama lagi dihitung apa ya komelo ya lah dasar maka ada kana mana tisi segi mang lo kurusumna non rikana mana tahu no? Jadi itu padilah sab pertama sab kedua untuk laki-laki ewat di masambu tengah wadi to masambu samping makiro kak dia nanti masalah katona pangewang itu tapi dia itu na termasuk berjamaah na reko angka makmum si jadi dinami monri ndak boleh jadi yang engkau tahu masambu na jadi dinna degana simang itu tidak dihukumi berjamaah mas sampajak jadi dino ko tangana tahu egah tapani jadi yana tu ampai ko toy monri nak gilingi makna ide na ga tahu si bawang jadi dikumani tapatada ngilimat ta oko salengkana tayolota supaya soro inang kata si bawang atau sapa imal masagena napa tapala yolo aja tak yolo cidi nabukarangi onron napa to tamokor iya maka itu aturan nah pada itu komeki misang ite maka masam paja perlu ye masam paja sunnah gi biasa kan kata ko masigi masam paja ia curi maka masam paja loro ye masam paja sunnah atau aga tapatada ngilimat ta angka to maka dena wadi patada dena wadi ngiges atau masam pajang ko dito masam paja to sehingga ada yang biasa pakai isyarat masememi kada itu isyaratnya bahu ia komat nakai bahu atau namenre berarti masam paja perlu iya ko bahu abiona berarti masam paja sunnah ko pure tagesan takko menre berarti masam paja perlu ye tapi ya ko tagesen ade na kedo to lima makko mi makko maka de to ga na pahang itu aja taganggui ya ko pure tagesan ade na kedo ammakoki jolo tapakan jaki rampan na nyawata napa tapake atita iya ko yakingi makal masam paja perlu acoki iya ko yakingi makal masam paja sunnah aja tacio mako amiro iya ko takko macoki na masam paja sunnah mi dena ciji masalah tapat taru ni sampajata lolongan i pasidekah apa ya tu sampajangi talua
adaan, qadaan, iyadatan. Tuh, adaan wattunnah, qadaan tanya wattunnah, iyadatan mengulang. Lalu rupa ya kumakarati usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman berarti wattunnah loro ita sempajang. Tapi ya kosara ina dia pata sempajang loro. Jadi meki mas sempajang loro tapi asara ni aja tak kada adaan, akadaki qadaan. Jadi usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Isanina pakime masa pajang mengeribi akadaki qadaan aja tak kada adaan. Iya ko adaan pada waktunya, iya ko qadaan tanya wattunnah. Maka dia bisa mak basara ustaz aya bicara gibani wakate masa pajang mengeribi telun raka ko menise ujawi pun Allahu akbar. Maka ni gampang. Ya ko dia mau patapu ya rumah kunruto ngi. Iya. Kemudian yang ketiga adaan, qadaan, yang ketiga iyadatan. Ya sangi iyadatan mengulang. Puraki mas sampajaloro cadi di natako tapa angka tau mak bereja mak sampajaloro na selesai ni ona mas sampaja wad dingi macio okor mas sampajang layulangi sampajatta ya nariasang iyadatan. Apa mega apalan ko mak bereja mak daripada mas sampaja cadi di eloki macio pemang itu boleh. Namanya iyadatan. Atau puraki mas sampaja tacukuki ang pututa Allah di na marica ona watu kumak jenne marako eloki pe mamak jenne na patau lagi pe masampajata yana tu dipake iyadatan. Itu tapahan ibu. Iya, itu yang cuma makun raya upasangi si jana maceram maki upasangi di makun raya iya tu bahaya lada makun raya konadapi wattuna halangi barakna tamani loroi tate 10 25 menit mon roma sesak atau mon rima bisa peneh atau manasi na dia nasaleja majamana tapasi tangana si di tapahalangan na dia pernah sampai loro na nadapi loroi ona sebelum haid tapi pas tengah satu dia haid maka setelah berhenti haid mesti taqada salat tayar tolai biar nasabak tadapi sampajangin ada tajamai nasabak macapa ki jadi saya komatu pajaki halangan langsung tatolai sampaja loro tak ya qadaan nasabak tadapi tapi depa tajamai tahalangan. Tapahan ibu. Iya pada itu misalnya pajani halangan loro natunda-tunda dia nadio asara manina dio mesti juga diqada itu. Iya, tapi dia pada pura dia tuh makanya mandi dulu mandi wajib baru kita sholat. Tapi ko paje macarepa koloro tapi tolimon mama matu dia nadio asara manina pura dio mesti diganti nian dulu. Itu bahaya nama kunre. Makanya ko paje langsung. Ini hati-hati bu ya, bu. Napahan ibu-ibu itu. Apa angkat tuh pada itu makun raya ajak berhubungan si bapak sangat tak namo pa aja ki halangan narekode patapura dio pacing aja tak kade pasi jama pi itu ya iya asabak makade hatta yathurna hingga dia suci. Angkat tuh bahayana bu, ku berhubungan kita we setelah berhenti haid tapi jarang bisa itu, istilahnya jarang bisa sampai punya keturunan dari situ karena belum masa subur itu. Tapi ketika ada anak dari situ belum mandi wajib itu yang kena nanti penyakit kulit, katu biasa repak-repak alilena itu dari situ, itu bahayanya. Jadi mega tuh larangan-larangan bu. Denawat di berhubungan teko cakarudu karena itu pengaruh. Ya na cakarudu makun raya na tako berhubungan na tako monrodara ya tuh. Maka itu anak nama tu mata nggak bicara. Mata nggak. Angkat tuh anak-anak bu. 5 tahun ni anak ni tahu tu 5 kadani anak apa lanro cakarudu ya tuh.
Yan ang kanana 5 tahun ni atau 5 karami amma apa lan rocakarudu ya tuh. Iya. Iya. Dito kagak ko eh. Ako tiha. Biasa ya suruh kak kada ustaz. May de pa naman mabicara ustaz tadodongi. Tikui lan rocakarudu ya tuh. Pajai namo kompresor iwarugang dito nak bicara. Lalu Pak Berumi. Iya. Ini kadang-kala si jajangan meti itu. Iya, itu penting saya wasiatkan. Makanya hati-hati. Makanya jeneki sebelum berhubungan. Iya. Pada itu makun raya kau pubai pasurongan, mak bali-bali tu wijaya Pak. Ciamat turu. Biasa tu kau makak bila kain nasang. Ketu lampu dia pada mati. Lacak jo tengah, lacak jendela. Ani nasa tu ni. Kakang ajo lakak ku. Mai ka pasuron nah. Ya kong kana tatu dia namanya maturu. Ya kong kai podangi mega bicaran. Itu sebenarnya kunci. Ya dia tu ampai polokku itu di sitongan na malada pengaruhna tu bija-bija. Itu tidak mudah. Iya. Dan ini penting saya. Tapi maka dari laba ni ustaz. Akibat siki. Iyo bukotia ni jaji tapak bayi ni bapak nak. Iya, iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah setengah 12 Bu, karena duhur dekat. Kemudian saya minta tadi ada sambutan dari Pak Desa atau Ibu Sekcam. Kenapa? Karena ini kesempatan masyarakat kita bertemu dengan pejabat. Upasengi. Saya sebenarnya Pak Bu ini meminta ke Ketua MWC dari kemarin. Dan mereka upala bangangi. Maka kegiatan ini saya mengatakan ini adalah safari Isra Mi'raj. Jadi saya mengatakan jangan siapkan amplop untuk penceramah. Saya itu karena kami sebenarnya penggalangan dana Bu untuk pembangunan Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau bangun lembaga yang untuk mengkader ulama. Dan itu baru tiang naik, makanya saya bilang harus ada penggalangan dana. Jadi saya tadi kasih Ustaz Muhammad Tang itu ada kupon. Ada kupon wakaf itu selama 23 bulan. Kong kaki melo mawakaf pak, angka koro 20 sabu, 30 sabu 1 bulan. Iya, jadi 20.000 kah atau 30.000 ada di situ pilihannya. 20.000, 30, 50, 70 dan 100. Itu setiap bulan selama 23 bulan. Karena itu pembangunan Istana Tahfizul Quran di sana nanti pengkaderan ulama kita rencanakan. Tapi itu swadaya, jadi bukan dana pemerintah, kita memang swadaya. Itu patung-patungan. Jadi siapa tahu ada yang mau berpartisipasi, ke Ustaz Muhammad. Nanti dibikinkan grup itu yang masuk di situ. Jadi saya minta di masyarakat kita kalau ada yang mau berpartisipasi untuk berwakaf amal jariah, ya semoga bisa kita nauci di 2 tidak masalah. Karena di situ ada nomor HP-nya juga, nomor rekeningnya juga ada. Jadi nanti Ustaz Muhammad Tang yang membagikan dengan Ketua MWC. Jadi itu yang saya minta. Memang makanya saya bilang saya harus turun ke masyarakat untuk silaturahmi, kemudian meminta siapa tahu ada yang mau mewakafkan. Nah sabayaro tanah wakaf. Tanah wakaf pakat tahu dari toko Sahid Pangkajennya itu. Kemudian kita bangun di situ untuk selain penghafal nanti di situ juga ada pengkajian ulama, pengkajian untuk ulama Kiai Muda. Itu kita rencanakan. Bahkan perguruan tinggi Pak Desa, insya Allah kami sudah digodok itu untuk persiapan di sana sekolah tinggi ilmu, sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua panitia sudah memberi waktu bersilaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.